Kibebe ni mundu. Yes. Niokireirwo kidogo. No. Okumana musie. You see mwariri aruta wira in one of the research companies na niagithiete abateirie ngathi o kahora na ni undu mwega ucio as would be the expected trajectory anytime you put your mind into something. Riu ni arakinyete handu ha gutuo riu HR manager. Thini wa kambuni iriku kambuni iri arutagira iyo kiu tigetirwa kinini. It's not as small. It's HR literally runs the company. The human resource is the most important resource in the company. Riu gwara gituika riri ni gwikirwo o gacere kanini ni kambuni akiheo riu matamu make mo tongoria tondu giturwa kiu kirafolire vacant after urari honage kuona wira munene nene nja wake nja wa bururi akapanda ndege. Yes. Sasa akasemwa wa Kibebe rakiuga atiri ni wega mundu akonwo kuri ekire atia aumire ake request ya ciari magiuke to grace the occasion. Yes. Na kuna gituika mami wao ri eru Mrs. Kibebe ndangioneka ena ifatari ya kimisen. Yes. Kuna gituika ule muhuthu ni ithe wa muiretu riku ni ithe wa muiretu ni Kibebe riu Kibebe himself na aragibanga na tondu muthuri na kenda githia nyoikari na ugietho mathabiga riu mami we munini. Yes. Na as two men aria gwitwarana ke me gwitwarana nao. Yes. Ya mundu mwe thiagirwo gutuka. Yes. Aragitandira ngo na kaspuru muthuri ku na nagio kaspuru kabondo yaruta wira bondo nagio kaspuru mena ndirango na Kibebe maragikira sad best ciao. Tamu ni aro te sad best kaje Gen Z mati sad best asha te sad best na njira nguhiri ito kana no hau no egusaudi rugongori marekira nguo ya guthie handu even more uro ya kumagara maragithundio city magiuke riu makiwakirishe family on behalf. Yes. Maraikaribishwo wega muno maretheirwo nginya gwakura ni getha makiroke tene tondu ciana cia kambuni ri no cia mathaa maingi. Yes. Na ciikago either early morning or late evening. Ndio maraikinyia the function itself. Meario kuragituika family riu heo mukiaria ndo muthuri ndakienjaga igotiri arakiuga ni akugeithania acoki anengere kaspuru andando kaspuru niyo igithungu kidogo. Ndio. Yes. Ajua mimi ndiye mbamba ya mjisana huyu. Memulia na machinda nyingi mekuwa mjisana ya kujishika kwenyitia kahuliro karuhe kidogo. Thank you very much. Na nimefurahia sana pile mnafanya na kuwa kumbwa. Nasikia kama mimi ndio nakuwa kumbwa. Manake nasemanga avocado inaanguka chini avocado. Na avocado kumbwa ni nani? Sasa nataka sababu nimetembea na mandugu yangu na rafiki wakilichwa ni Kasipu aseme jambo moja mbili kuhusu shamra na sherehe hilo. Kasipu na katoni akirura yalaga. May I begin by greeting you all? We are very happy. Heck accent, very colonial. Yes, has some colonial relics in his reasoning line. We are very excited because of our brother here, Kibebe, the daughter who is sexually ashamedly remarkable progress. It's not a simple thing
And we cannot take it for granted. So we are really fairly excited to actually grace the occasion. And because I am a man of few words, I would like to add there and wish our daughter all the best in her journey of managerial. It's a company that has very many young people employed there, and mainly millennials and Gen Zs. We will have a short lunch. And then yes. Buffet. Yes. Ya tudhuri tutatu tuthieke ni thani Kefefe and Co. Kefefe Kaspuru na Diragori appetite ya rwogo matina mekira post appetite ya wajerere marokiri onayo ajore thani ya Kaspuru re ya Diragori thamaki tone kwa ino ngima mahinde-ini ri nirakirite thani ekana ore pick up eku ashume kohero gatangari kare wide load Kifefe nake ri tutagwo fish fingers head to fish fingers twenda ya bukaenda ya tawo ndi wetagwo green ke yes arona riu twakomio ri tutiathi tuingi araturugamia arauga ciandamane turatiranitio na pilau thani-ini cikareire nyama mbica no ironio makirwo to mwaka mundu indo ciothe hamwe tondu Kifefe ni aonekana anyitite thani ya ice cream na kirima kia irio mwena uyu ungi yes riu mwana ni aretwo arathiite gucambia maithe tondu riu ni matuikite meme Ginya Kaspuru onake ri ndaruta wira very libro na waigwe na gathungu tondu aruta kwa njua bondo no thuri turature ndi TikTok kura Oro kura kurio kara githiete gucambia thoguo no muhetia ni uri uraugire moa irio maria mbere yes ni angiretereire maceterwo pace yes mone uri andu aria angi mararia no ria maroya tondu andu angi no maroya tu fish fingers tu ri cow chicken wing kamwe oguo just bites mararia githungu yes ori Kifefe na Jesse ya ori ona marekia kuria ri hari ona mbica ngiranyagio yao memetha-ini mena kare mariu gacokaniriru ka mahindi na nä na wahuria mbica yes nä mendaga gå kapta indo ta icio nä maragä spectacle muno ya Ndirangu akigucia tombo ihindi no Kifefe Ndirangu na Kaspuru matie naruo marauga atiri bata nä tå rahånie na kå ndå kå u tå ratambårwo wega tå tingäconokera ndaithi mä ake ä a twä nayo rä ti ya kå gemia na irio inarugä two irä o akä rä guo nä ngeä gå tinani nä rarä a må raturwo kona arä angä no maronire irio rä cirarugä two cia kå rä o
Kasipulu ri. Thani yake ri. Irari na mulching ya machine. Na tututu wa burokoni. Nĩ akĩonire ha gwĩkĩra matunda o thani ũguo hĩndĩ mũndũ wa rũgongo nake appetite rĩ woka gũkũnda nĩ nyihaga ko umĩte rũgongo rĩ ũtheca nĩ ũthecaga bila huruma. Yes. Ice cream baracokeire maita matatũ na leo kũigua kanyamũ kau nĩ kega we na nĩ kahehu wega. Yes. Na Nairobi nĩ gũka wega na wĩta mũirĩtu wangu no rĩrĩa Peter Lemon. Peter Lemon. we ũkundere kũndira ngwatana thiĩ nyene Austin Peter Lemon nĩtikĩraga maragwa rĩrĩa ambatie thikũ ici ko harĩa ũguo hetagwo kĩangage marakinyire haribu jina jenga mwili era iko vida 44